Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe. Nk'ibisanzwe tuba turi kuganira ku makuru y'imikino ari kugenda atrendinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko mubibona ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umugabo hano yabibwira. Nk'ibisanzwe rero njye ndi Kedro, tubahaye ikaze. Mwe muri bande? Njye ni Mr. Visi. Yes, of course, nk'uko mubibona nyine uyu bamwita Mr. Fils. Naho nk'ibisanzwe rero tugiye kuba twaganira ku ikipe yacu y'igihugu Amavubi. Kuri iyi nshuro iri kwitegura umukino uraza kuba wayihuza na Sudani y'Epfo. Ni umukino wo kwishyura, umukino ubanza ikipe y'igihugu Amavubi yatsinzwemo ibitego 3-2. Fils, uriya mukino warawukurikiranye cyane. Niki kintu cyagoranye cyane? Urabona mu gice cya mbere Amavubi nibwo yatsinzwe cyane. Niki kintu cyagoranye hariya kugira ngo twinjire noneho umukino ugiye kuba waba mu kanya kari buze amasaha imbere? Sudani y'Epfo urabona ni ikipe yabanje kutugora, na defense yacu itari ihagaze neza. Ntabwo bari abasore bari bakamenyeranye. Sudani y'Epfo yari ifite atake iryana cyane ikomeye pe. Mwarayibonye, hari uriya mupeti wari wambaye nimero 7, n'uyu munsi muri buze kumubona. Uriya mupeti yabanje kugora defense yacu, ariko natwe byaje gukunda, ikipe turayataka. Tuva inyuma tuyikubita igitego kimwe, tuyikubita n'ikindi cya kabiri. Nubwo bitashobotse ko twakishyura ibitego 3 bari badutsinze, ariko uyu munsi ndizera neza yuko kuri iriya stade yacu twahawe n'umukuru w'igihugu birashoboka cyane. Gusa icyo tubasaba nk'abafana ni ukuza muri benshi tugashyigikira ikipe yacu. Birashoboka, iriya kipe turi buyisezerere kabisa. Ni ukuvuga ngo ikipe wabonye ibitego, wayibonyemo ibitego 2 iwabo, iramutse ije inaha rwose njye mfite icyizere cy'uko turibonamo ibindi 2 igataha rwose, igatega yishimye kandi nta n'ikibazo. Ese ni iki wenda nk'umuntu wakurikiranye imyitozo ikipe y'igihugu Amavubi, ni iki kintu wabwira abafana cyangwa se abakunzi bayo ndetse abanyarwanda muri rusange, kuko twese ni ikipe dufana? Ni iki kintu wabizeza kuri iyi nshuro ushingiye ku kuntu nyine wabonye kariyeri z'abakinnyi today ukuntu bahagaze? Ikintu nijeje abanyarwanda muri rusange ni uko uyu munsi amaso yabo ari bubone ibyo atari yarakabonye, ibyo twakwita intsinzi. Ndetse n'uwo twakwita nka kapitene aherutse gutangaza ko ekipe y'igihugu Amavubi rwose ihagaze neza, kandi kuba yatsinda ari ibintu bibarimo, ni ibyishimo bashaka guha abanyarwanda muri rusange. Abakinnyi bameze neza, mu kanya turaza tubahereza 11 baraza kumanzamo. Muze kuba wajya kure, niba utarakanda subscribe ubwo nyine tayari umenye ko wacikanwe.